Voini February ni somni pariat kumsang ni somni pali nilai ni ani a inzavain chibaile vekule chune na Inbumna Aizawl khawpuiah chunga chune line Inbumna athlenga heng Inbumna thlenglaka hian film khuratul he ni zalen thudon danin tunai mai khan thingtlang atanga Aizawl kal pakha chu Aizawl bazar pui new market huam chunga chune line bum ani abum tu te hian tel bom case ang takin an siama atak ang thei turin uluk takin an chara chu tel case khat cheng zariatin an leitirani ngai thatlo na engmani lovin anin dor nuwa an khua thlen pui nuwa athil lei chu hongin tel case anga alei chunga chuan beliang role lungba ka lo omlo hetiang Inbumna hi Aizawl bazar puya hian thleng fo thinia soini a bazar kalte film khuratul le a hetiang zuaril hnel omte chu thunei tu tin hena thlen wat apoimo hle ni Rusa Nwaya College Building Sakte Endikton Mizo Zirlai Pol MZP General Headquarters Aizawl Executive Meeting Voizaruk Somni Pariad na chu in khan MZP Conference Hall an thukhoma Rashtriya Uchatar Siksha Abhiyan Rusa Nwaya Mizoram Chunga College Building Sakmekle Mizoram Education Service MES Chungchang Baka Pol chung thil puimo te an rel meeting hi MZP President H Lal thiang himana kai shwaya Rusa Nwaya Mizoram chunga college sang building sakmek chu atulanga endik ni se ati a college building sang sakmek chu ani dan turang ani le ni lo ba ka zirlai ten ahun taka an lualu theina na tulanga malak ni se ti in a rel ani meeting chuan MZP ten hun rei tak ma alo lak tole ve Mizoram zirna en kol tutur Mizoram Education Service MES chu Mizoram in kanni ngei thinan malak ni se atibok laldu wanga dot soi alang chuak zel MNF chuan ZPM10 campaign lai khan lalna le thune ina an du luata MNF sarkar chu chitheyang berin an be thina engkim chheveka an puwa tuna hian MNF sarkar kalta an be na an dot soi alang chuak mek zelani anti MNF chuan leader laldu omangein TV interview ale mipui ma a Mizoram sumdin mun chiat zia soin GSDP po 9.6 ani thua soi china mai chana mithiamin a soi diklauti anshil nuwa po okisang tak mangin ala soi luitlat zela ti chuan nimin maya budget a pharna thudik tak cholo lang anti ama ngein adot lo soi chin chu aroin phormual phota ani nimina budget a pharna finance minister ani angin kumsang ni somni paneta kumsang ni somni pathum chunga GSDP chu 10.14 ani thoron soita a kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni palia chuan 10.55 ani arin thua soita hial ni ante MNF chuan hetiang hi thil omziani chautak zelawang hian ZPM in kanram kai shwai na an tho meka anin zorna anglo takin kanram tan be se sang lo hlemaya atuk loka langle mai tura dot soi chin hi kan chief minister le akai shwai party ti hian sim to se kan du in kan cha ngal bokani ante ADC a larsap thupek nilovin DCMA enroll lo DC and MA Minister Silal Soivunga ADC te chung kororel na a Mizoram larsap thupek nilovin DCMA Department a enroll lo ti asoi District Council and Minority Affairs DC and MA Minister Luile hachekbial to MLA Robert Romoy Roy te zo na changin DC and MA Minister Silal Soivunga chuan tonai sarkar thar din nuwa Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung kororel chungchanga Governor thupek nilovin DCMA Department a enroll shiat ani loti House ashil member te zobel na changin DC and MA Minister chuan Mara Autonomous District Council MADC tan Girls Hostel Delia Saktur chu anma ni malak na liaw ani ti asoya ma anla a amai ro chu na tho the ani in a thok tu tur chungchanga harsat na lo oma tho thei lavina omrenga sarkar thar lo pianga sarkar tharin mi puite mo turin danglamna alan chwa tira rang takin abuai pui tu tur mara te hena na thok turin atia malakna kal chhomek atibok DC and MA Minister chuan ADC a aikal lak chungchang report turati nan thon chu ADC thunei na le chanwo chu saktum na ani lo ti soibokin aikal lak chungchang hi sarkarin ni za chunga ti tura puan jing mi ni a ADC te chanwo chu saktum na lam ani lo ati
danina phalchin baka chet na ti top Home Minister chuan February ni somni parukum sang ni somni pali khan assembly sessiona police officer zinga danina phalchin bak mishing police le lir theikol anom to lo thole police officer pension to zinga sarkar le theile mishing police kol anom to lo thua soi tun ma tang to in police officer zinga mani in lama danina phalchin ai tam mishing police le lir theikol anom chinti soi aum fawa mimal in sakna police tam tak chhor anom chin thute mimal thil le in sakna bungrwa phurna ta na police sarkar lir the mang anom chin thute soi ani china azia lo le a police officer pension to zinga po sarkar lir theila kol zui du tlatte mani in lama mimal thil poimo thoktura police mele sala kol zui zel du tlatte anom chin boka hei phe hi chu zialvin amoi lo tak zeta namri noma soi chin mizo christian te ti atan chuan thil za thlak takani danin a phalchin bak danin a phalchin ai tamlir theile mani in lama mishing police kola in chhor hi dan bo chiana ni a dikta ka dan keng ko tu ho tulu ten anti du hi thil diklo thil za thlak ani a dan bo chiana ni mai ba ka mishing mission na tang point thil diklo ani police officer thokmek tele pension to ten danina phalsak chin ai tam anin lama police an kol ompuile sarkar lir the an kol telale tura sarkarin mala hi alom tak zeta police how to the point to oi taka sarkar du dananga an kol the chin bakte department sarkara anda letle te po alomom le zwal to no zela po danina phalchin baka police le sarkar lir thei kol anom tolo nan mizoram sarkar hi tang marpat zel se police officer te point danina phallo ani mai baka mishing na le christian le rongbol tu ni na tang point thil diklo ni ti sharingin an phu chin bak chu kol tum tolo se athale ang Israel in Ramadan line in Dawzol Laylok and Remti Biden. United States President Joe Biden chuan Hamas ten Israel mi an shen mek chen khatte chu an chwa zelena ni chuan Muslim chonghei thla Ramadan line Israel chuan Gaza abe ina chu chol Laylok aremti thua soya Biden chuan March nili main in ka hai puan ani theinan Israel e Hamas te chuan inrem na an siam man abe seibok Biden chuan Ramadan ani don wangin Israel lam hian indoti top Laylok anremti ngei ka be seya chumi chung chuan shen ni mek te chan chwa na kan thok thei don ani ati Israel e Hamas hian inrem Laylok na an nei chung hian Hamas mi shen mek te chwa an nei theina nin biak na an nei zui be sei ani Israel lam hian US President to soy ang hian anom donem ti an la soy chiang lo thunga ma se in ka hai puan ani theina ne ro in biak na nei me kani a heta hian an mission in thleng ton na tur in rim na nei po soy ho ani bok March ni so ma tangin Ramadan he Muslim ten an mangtan dona hemi ma hian in rim na siam man hi angai don ani Israel hian in rim na an siam thelo chuan Karle chawa Rafah be puithlak antum ti anlo soi to a Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan cabinet pompuina laturin thut khoma ko don ani Rafah hian Palestinian maktadwai khat point pali chuang anom to wangin Israelian Rafah be atum na hian khovel ram sang atiral khel lea nunna tam tak chan anom dona wangin Israel chuan athil tuma thul le theinan inrim na siam turin ngen na adong na salheni Palestinian Authority Prime Minister in ban na thelut Palestinian Authority Prime Minister Mohammed Satayet chuan thotani khan akai roi sarkar in nu dona le kha theluta President Mahmoud Abbas chuan US du danangin ramchung in rel bolna kalphung thara thlak theitur midang arwat thoi be se ani US yan in the wazo nuwa Gaza chu Palestinian Authority kuto turina dua mase Gaza Strip hi Palestinian Pol Hamas rorel na noi omani wangin US du danangin ti puitlinero ahar satle rin Prime Minister Satayet bana thelu hi President Abbas chuan apom don le don lo ala soi chiang lo Palestinian Authority hi kum somthum vel liamta interim Oslo peace accord noya dinani a mase sarkar hi achak tok lawa kum sangni pasaria Hamas lemin Gaza athunei na anchu nuwa West Bank lama po athunei na hi lek ko theyani Palestinian housing ngei po Hamas sarkar ain antlana lo zoka mase international community in Palestinian sarkar apom chhun ani thung US President Joe Biden chuan Israel Gaza war meka karle thochana inka haya manabe se tho soya heti la hian Qatar malak na in Israel le Hamas ayo te chuan inka haya theina na in biak na an nei chuan masona anei ti na ni
ka National Security Advisor chuan in ka hai kan hnai ti min shilani ti in Biden chuan a soye nikum ni sari October Hamas din Southern Israel runa mi sang kha zani chuang an ti hlum nuwa Israel chuang Gaza a Hamas de chutchimi tumin abezuya Hamas de chuan mitang zani somnga pathum an nei boka chungte chu achenazar te chu chua zalin an ni to thung Hamas in Call Health Ministry chuan Gaza Strip a Israel runna wanga nunna chan sing ni sang kwa za sari somriat pani an tling to ti ina soya Israel thop tulian ber US President Biden a chuan in ka hai chungchanga New York media mi te zona chan na a in ka hai kan nai tia soin kan la chingfel chia lawa ka le tho tran khi chuan in ka hai thenman ka be sei ti ina soye US State Department thupuang tu po in tho tran khan Israel mitang te chua an ni theinan in biak na ne amazona thu soya ma se rotna tharber chu Hamas ten an pomdon ti ala chiang lo ti ina soye Egypt Israel United States le Qatar tenen soihona kan ne amazona omani ti in Matthew Miller chuan a soye karkalta khan UN Security Council la Gaza a in ka hayom theinan resolution putlu chu US in avito wangin soisela lo hlea masi US chuan temporary ceasefire resolution arwaman thu soin chuta chuan Israel point Gaza City Rafah chu arun turani lauti te tel thu soya Israel chu Gaza tanga tlan siale mi pui bitna Rafah khopui chu run lo tura norna na satak atong meka ma se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan March ni som thleng Hamas te hun pe in chumi ma mitang te an chwa zalin lo chuan Rafah an be tur thua soi thung ani jail tang te chunga junta sipai te che dan râpthlak chu nimin khan tarlan ani Myanmar dai ku tan ina changa shwai chwa tang somthum pasari te chunga khan enge thleng nikum me thatop lamle July 30 lam khan tang somthum pasari politics a innam noi to tam tak te chu yanguna bagua dai ku tanina antana changa shwai chwa anni Myanmar junta ten kumsang ni somni pakhata ro rel na anchana changa mibo tamber trum ani junta hovin annuwa an soidanin tang hote chu son antum na konga tan chiat antum wanga annun na anchan thu tang chungte an thrila an ruange ro an pelo tang ho chungte chuan junta ho tu soi chu oil window ta an ngai ani dark day in Trandan ka unaw te tan thimnani entranta ku thiha chuanati a ani hi dai ku political prisoner trinani a irawadi in ankomna asoyani khamini khan prison staff somni tiang nen an duty a Lisa tang ho ming anlam chana ama blokami po anlam nualani Lisa tang ho te zo resistance group chungchanga thuzo fia torinan kawa asoidanin revak lawa anmani veng tu te zinga mi chen khatpo tang te phone an man tir wangin an man ve ngalani ko thia chuan tang chen khat an soi sak thu adonga ashil to hi political prisoner ve tho yarle ani hi Meni somni panga khan da shanani a yarli an soi sati midangin an soi vele chongani voi khatchia junta hovin tanina me pakhathi thon pomve a kumsom pakomi ko thanjin winchu thuzo fi alaya tha ani kan ring prison department ti chuan stroke wanga thinin an soya ani hi PDF bagu te tana thokani a kumsom ria tang tura achung thurel sakani kar khataliama thunei to te chuan athi thu ko thanjin uina nupui an shil sheveta a ani po hi resistance force a support wangin kumsom tang turati ni a atang me kani anupui chuan athi thuan soi cho oilawa arwange kamhu lo chuan ko oi ngai lowanga ti anti ni ma se tanin ho to te chuan an phal saklo tanina tang te an thin an ruang an chung te pe kan ni ngai lawa an chung te chuan atop nan an mulawa an vui theilawa an mangai ten an kalsanta ti an oi lo tlang pui ani ko thiha soidanin tang bota te chu junta thu zo fiana camp an shruai ani aringa atan pui thin mi pakhatin a shil dan mai ani amit an tuam sakwangin an kalna hmuna she theilawa ma se hmun khatweka thuan zot ani ko thiha chuan jun ni sari khan a thian te pathuma mu a ani hi Lisa
da shantak te anni a amu la hian traka annor lut meka midang amu telvelo wangin an telve MT a shelo yarli an try shan nuwa changa kar khat aliamin ku thiha chuan dai kuwa aum to lo ti a shchuaka a chia chua dan po yarli an puin eitor siam sak an don du to lo wangani hemi chung hyang ku thiha le atan puite chu an veng uluklea an ma ni veng tu te point sipain an thakani June ni somni pasari khan tang te chuan mi somthum pasari an la chuak ti an chita a an chiat meu chuan thakhat lai lo liam man to ani warning shot in tang soman that July ni sari atang khan tang ho tu te chuan mi somthum pasari te zinga paria chung te hena an thi thon chia tira an le khathona hian dai ku tanin si la chuanga an staff officer in a sign book ira wadi ten an le khan chiar saka chu ta tanga kan chia thia chuan dai yu atanga yangon insane prison le Thaya wadi prison lam an pan puilain security mi pakhatin warning nana ka phlumti kan theyani July ni sari khan yarli a nupuin athi thodonga June ni somni pasaria insane prison lam an pan puilaya thi angin an soya lekha chuan tlan chia te tumwangin an ka phlumta ni anti midang pani chungte po chutiang thawathi ni inan ziak bok thi te zinga pathum chungte chu dai ku ta ni na tang ve thoten ni a pakhatin apasal achana pakhatin apa adang le in aputea apa chan tu takhi chu thlathum nuwa bak an shelawa ni tam tak apa su ni na trapani lekha dong masa ta zinga khu khatlin nang atela ani he bago district all Burma Federation of Student Union vice chairman ani kumsomni mi zirlai activist chu December kumsang ni somni pakhat khan man ni in kumsom panga tang tura achung thurel sakani lekha dong tenan soidanin an lekha dona June ni somni pakwati ziani a mase July ni sari ma chuan tu mai nan dong lo an lekha dona chuan an ruang an mu an phal saklo tur thua chuang vekani an ruang mu tiran phal lo wang chuan an thu zo fia na an that vekangin ngai a ol hea tlanchia dan tum line an ka phlum palang vekin an soisia Assistance Association for Political Prisoners AAPP spokesperson ku ong miao cho chuan an thu soya dikalom han khu moi wak dan tur omlave ati khonhai vai mi ten an chiat lo na chan tur omlo an tha pal rualin an chungten chiati rangchu mase an thopa rei fe nuwa an chungten chiatir chawa do chu an soi nge ni ati an ruang mu an phal saklawa lekha thon chungchang po soi chuak lo turin an vo bok ku thi ha chuan chain nen min thlun thlata wangin tlan chia chu theilo burani ati a atan puitinen an ti na po tanin kongka in hong po in omni se an tan chuak lawang ti in an lo soi ho to a junta hovin shemna sangjok an pek an du bik lawani ku thaik tum u Political Prisoners Network Myanmar PPNM din tu chuan dayuk tan ina tang te thi thu pakhat ma kan dong velo ati Junta ho an tlom na satpo le an tang te an thatne mani mai December ni somni pakhata junta thupuana chuan an mitang thita te kha PDF bagua an telve wangle junta ho an tha masak wangin man anni anti PDF bagu spokesperson ku phiaw mong chuan an sipai panga an chan thua soi kumtam taktang turin an chung thurel sakve ma se alem mai ni a junta hovin an that tho thawani ati military rorel na chu atop thlenga do zel an tum thua soi bok Arakan state a Burma sipai general patni anin khoi nwai tuanga chak chuak Myanmar political analyst Regional Military Command RMC headed by Major General Kumsang khat zakwa somnga pariat khan Regional Military Command RMC hidin tranani a kumsang zakwa somruk pakhat thleng kha chuan bial nia chau then shanani tuna chuan Myanmar ram chunga bial sang sompalia Regional Military Command RMC din ani Regional Military Command headquarters noya hian infantry brigades pathuma oma tlembera sipai battalion regiment somthum lai om chinbaka lai puikap chin field artillery regiment le armor car tank battalion te po om tel bokani brigade khathi atlembera sipai battalion somvelanum bokani brigade noya hian division tia shiat sipai battalion pathum vel optu divisional commander aumbok RMC hi khothang lam sipai te inop dan chuan core information type ani a an how to ber commander chu major general rank ani
Regional Operation Command ROC headed by Brigadier General. Regional Operation Commands ROC hi achunga kan soitak Regional Military Commands RMC hnuai chiam ni a brigade ne na thumhun ani kol tong chuan Dhaka sa ti ni a brigadier in a hawani ROC commander Dhaka sa hi Regional Military Commander le Light Infantry Division Commander in Kara rank pakhatani Light Infantry Division Commander hi Tactical Operation Command TOC Commander ti inan provoke. Arakan State chunga hian junta sipai ho hi indo namual tinrenga chawraw ek an thai meka an sipai te chu thil le hliamba ka tlan bo an thanem hle ni. Arakan State Western Regional Military Command Headquarters ho tu Major General Tinla tu chuan anwaya thok sito khua a munthu Regional Operation Commander Headquarters ho tu Brigadier General Myangmin Lat chu officer Kovin Arakan Rama Inbumna a tlan chezok le ne lo tu ani fo wangin kutho mewin anin hnial buaya nang officer training school na rana tanga zir chuak hi mini khua lo le mantlak lo ini ti ina ang chiama chu mai du tok lovin kutho mewin anara anek thuaya anaru atliak hialani Brigadier General po adwai big lo khanglang chuan nangni Defence College DSA tanga zir chuak hi kangai sang big lo chiti pain amaya anek let ve ta thuaya ti chuan asira dokana amai chu soin ahamaya balta ani ome anau tupa Major General Tan chuan thinrim omreng po ani ve boka Arakan State thanglama junta sipai te hi Inbumna pianga mual pho takin an hnung tola athen Bangladesh ram le India rama an tlan chia a manichan mun khwara mun army base le army outpost po hum zolovin baklengin an tlan che thinani tuna chuan Arakan army laka himchin tura an ngai Arakan chimbiala military junta sipai te chu antol dual to ani Major General Tinla tu hi mai miao sanapui mingthang tak omna Defence Service Academy DSA tanga zir chuak 35th batch graduate ani a hunrei tak Arakan State Western Commander ani a DSA principal po alo thok to thinani Brigadier General Myangmin Lat ve thung chu metric pass na ranin anzir thin officer training school OTS atanga zir chuak under officer cadet ni nu chawa military commission officer ni chawani DSA chuak sipai officer ten OTS chuak sipai officer te hi an muniamin an mu sithin bangin hetianga boina chuak hi ni a kumwanga te angin in next te alo deu pistol in phoiran lamte po omta se kan poitilem love news waya missionary som pakhat bus accident a anthi Christian Outlook Tanzania rama YWAM missionary te chuana bus le truck lian a insuwa truckyan basi achil zuya Waimamar som pakhat le tual chungmi pathumin nun na anchana liam tuar engamoza chudam doina enkolmek an nibok he thil hi February ni somni panga thleng kha ani arusa Tanzania a Waimar te hi University of the Nation Executive Master Course field trip nei torin bus pani inan kala bandoi thlak takin bus pakhat le truck brake fail chu ain sutawak maya truck yana chil zuita ani Waimar mi som pakhat amuna an thinghala thi te hi ramshang shanga tanga kal khoman ni a mi panga chudam doina dalu ngalan ni a pani phei chu an hliam na hle ni YWAM chanchin toy kumsa ga zakwa somruka Lauren Cunningham le anupui Darlene Cunningham ti dinani a tuna hian khovel ramza somria ta rongbol na an kalpui meka wayam noya hian hunpuma rongbol sing khat sang ruk somli pakwa anom meka heng missionary volunteer workers te hian mun sang khat zeta rongbol na an kalpui mek bokani wayam hian kumthin thalai rongbol tura inpe singni sanga velzet acher chuak tharzi a he mission polian tak noya rongbol tu te hi ramshang shang za somnga chuanga tanga kal khoman ni a koshan ti big nei lawa chanchin thapuan dar na kong shang shang thok tu polan ni mizo zinga wayam kaltanga rongbol tole rongbol mek thanem tak an omani source Christian Outlook poisa thanem tak man Assam Rifles le Custom Department tangkop chuan February ni somni pali le ni somni panga kumsang ni somni pali khan India le Myanmar poisa thanem tak an man AR le Custom Department ti hian poisa hi bungtlang Longlai district a athan ve ve nan mana
poisa kai noya hian Myanmar khwale tuimi panga mantel anni a an thu don bo zuina ran ve ve in operation an nei poisa an manrual hian mi panga ti hne na tang hian mobile phone pathum le an lir the man bolero pickup MZ10 AA 5394 an mantela poisa an manza chu Myanmar chiat noi sang khat zanhi somli pariat sing sari sang rukle India poisa noi som paruk singli sanga ani a poisa le mi panga te hi dananga malak chunzom turin bungtlang police ne na an hlan Himansi chungchanga chief minister mo phornan langam lawa pu Nimin Khan Congress Thalai President Lalton Liana le Senior Vice President Ngording Puyati chuan vaireng tele a chevel khua a munphia ching to te har satna enin amuna ankala MP YCC President chuan Chief Minister chu munphia chungchanga mo phorna langam lawa anpu Lalton Liana chuan hetianga munphia ching to te kunna thok tu te na sataka an boila hian Mizoram Chief Minister Berin he thila hian sarkarin thiam lo anei lo agent te thiam lo ani kantuar tlang ani bere ati chu mo phurna langam lo Chief Minister ani zia chiang takina lantirani munphia ching tu te hian an thal thei lo chan ni lovin an thal thei dan tur a solution hi an chia dule mamoni kantuar tlang ti hi tuna Chief Minister le MLA te in thandona affidavit thelua po hausa tak tak tele munphia ching tu te mihar sa te torna hi huang khata da chi ani lo in paljut na ni ati MP YCC President chuan Maniloka Chief Minister Pulal du aman press conference a munphia chungchang soin kan leyang ati a hnuloka aleina tur cheng vaibel cheza somnen lam kan da filvek to tiboka RR Associates te hian fin kherek chwa in leilo ma se munphia ching tu te munphia thar chwa hi sarkar hian arang lama le sak thwai turin kan phutani atibok nazong te tan Mizoram Police in Thuron te chuak film khur turin do Mizoram Police chuan thu chua siamin phailama na tho tuma nazong te sia turin thuron an siama an thu chua siama hian thalai nazong te chu film khur turin an do tunhaya Delhi le a chevela na le sum kai noya Inbumna alwar le a Delhi Mizozir lai pol po in January ni somthum kumsang ni somni pali khan mi puiti ne na thuron an lo peto a hetiang Inbumna a hian Mizo thalai te anin nam noi ti siatani a namu main nadil to ten cheng noi khata tanga cheng noi ni inkar an pek lok angai thina an tho na tora an soi chu company pa ngai tak ang thei turin ruwa man na siam thina ni a Mizo thalai le khathiam na zong mek te an bitumnia an sha thu Mizoram Police chuan an tarlang Mizoram Police thu chua chuan namu ma hawa poisa pek ngai te mani sum din monshil ngai le na thok mumal si lawa lo sang tak pek tiam tu te shichiang masala oi lo tak na zor tu te shichiang zitang che anti karil ru adam thei thlot lo ni somni paruk thanhe kumsang ni somni pali tho tani chundar som pani vel staff duty kim chep thop lai khan Sakawrdai CHC a kachangchia mi pa te hian avoi khatna ta naw an nei vedona hemini ma zan ni somni panga thanhe kumsang ni somni pali pathiani zana annu hi abp an cheka narsin naw ni tur chuan abp hi asang hret chuni e tinghe nge ni ome ni somni paruk thanhe kumsang ni somni pali chuna lo ni a naw nei na roma anin shwai luta boy pui chanani a amai ro chu nurse te soidana no te hi alu lo lor ti in atanga anu akaya chu chuan san apile thei to lo ni nan soya chuta chuan wakam man ani a chuminua no te hi lak chhuani in darkar chan vevel oxygen pe kani a amai ro chu no te nun na hi an chan zo ta lawani emin hu hian karil ru adam thei thlot lawa nurse duty room a kawa anga nawan voi khatne na turani a nei pa nga ya an nei thei don no te chuan ama te khan Aizawl lama min refer ula anjai chhuakanga dam takin an la chhuak mai tur thisa piang chuni se ka thithiama hetiang ringo thi chu ka thithiam theilo ni ti in kawa ang nge a nar senior pakhatin nei pa nga ya nei thei turin kan nga ya pathian rem ruat niang e ti in min changa ke chuan pathian rem ruat kan tia atam jok hi mishing te thlentir ni ti in ka chang let ve boka tin mania po midang naw nei tur te po nei anhar sat dona anin shiat wangin Aizawl lama in refer ni lom ni enga tinge ke ni hi ahar sadon ti min shiat sak ve lo ti in ka chang bok
anua nautenu hi a BP san emawangin Aizawl min refer antum le nunoa mase BP sang wang ringota in refer te suti in doctor hi kanuten anwamua a BP sang ringotani a thil thalo dang a chuan lo chuan heti hian kanin en kol ringe ti in tuna hian Sakawrdai CHC a chuan kan lein en kol meka nautenu po naw neya anzai thler belti lo chu na eme manei lo apoi ta berle ka sia thiam lo chu nautenu in naw anei ma khan a BP sang to a chumi nuwa san ape khan alung le taksa in pressure pe in a BP sang le zwaldon ti kha mi mol point kan the thiam kan naute hi dam thatakin piang poni se anu naw veina BP sang le zwal thuta wang hian Aizawl min refer don tho si a engwangin ye chung chu chhut lovin Aizawl atira khan min refer mailo min refer se anu in sana pek ngai lo turin note hi thatakin anjai chuak mai turti in he thil thleng hi ka shi thiam lo tak zeta damdo in kota staff ho po kan khum hi a note hi thisa piang ni lawa anchar lum ani berin ka sia a kalung oi thei thlot to lo chuwang chuan hetiang thil hi thleng non to lo se ka du khop mai pathian rem ruat kan ti a tamzok hi mishing ten kan thlen tir ani a anua pathian pu dai zel hi ke chuan ka pom theilo ani Middle East buaina lalmel somaral Tholeni Khan Israel Army chuan Hezbollah Regional Commander Hussein Salami Lebanon chimlama athi thuwa tarlang IDF te chuan Lebanon chimlama atharin airstrike an nei le ta Berlina mipuitam takte ko thlera pungkhomin Israel thopna an lantir baka Hamas ho mi mante chhuati ran ni ngal theinan an phut bokani Nimin Khan Israel marlama rocket somli rualte chu Israel military mun lam hoya ka chhuani in heng rocket chen khate hi ka thak ni in pakhat ero in Mount Meron military air base akap fuwa Hezbollah ti chuan he be na hi nizan lama Israel in Lebanon ram chung balba ak abe wanga chanle na ni thuan tarlang Thotran nizing po Khan Hezbollah ti chuan Israel Hermes 450 UAV an lo ka thak sakto bokani Nizan Masa Khan Israel Air Force te chuan Central Gaza Strip lama thotran nizinga Israel sipaite rocket le silaite manga be na mun pani airstrike mangin an chulet ve US CENTCOM chuan thotran ni Khan Yemen hothi te bein airstrike engamozat te an nei thu puan chhuana ne yatin CENTCOM chuan airstrike te nei na hian Red Sea lama bitumte beitura in ringsa unmanned surface vessel pathum mobile anti-ship cruise missile pani le one-way attack unmanned aerial vehicle pakhate anka chia thotar langbok Greece ram chuan European Union in anti-Houthi naval mission abwa sai chu azom veta a Greek frigate Hydra chuan EU in Red Sea asum don na longte veng him tole beina siam na ti top tura operation Aspites abwat sai chu zom ta ni French Italy le Germany te chu he mission a hian telve mekin khomwal lama Houthi ho belna antel don lo thungani khati zong khatun chumata na kan han ti chwale thei te chu ni e